Ćao, dobrodošli na moj kanal. Evo danas se nalazim na lokaciji manastira Krupa na Vrbasu, manastira koji je posvećen Svetom Iliji. Manastir je građen krajem 13. i 14. početkom 14. vijeka i više puta je rušen i ponovo obnavljan. Prvi put je rušen kada su ovaj prostor osvojili Turci, drugi put za vrijeme Austro-Ugarske, treći put u Drugom svjetskom ratu Ustaše su ga zapalile i četvrti put za vrijeme zemljotresa u Banja Luci. Tako znači više puta je rušen i obnavljan. Inače jako lijep manastir. Sve ću vam to snimiti. Uživajte. Ćao. Eto, to bi bilo to ovdje sa manastira Krupa na Vrbasu. Nadam se da vam se svidjelo. Ako vam se sviđa, lajkujte, zapratite moj kanal. Ćao!